جوانکی ji bajarê Dirbêsiyê bi navê Ehmed Xelef 7 sal e li amûra klarînetê dixe. Ehmed Xelef bi şêwazekî gelekî xweş û îfadekar li amûrê dixe. Kan bi hev re dengê amûra wî û çîroka fêrbûna Ehmed binêrin. Ev ji bilûrê cuda ye û dengê wê ji gelek hesan re xerîb bê. Di civaka me de kêm li vê amûrê tê xistin. Bi xwe navê wê klarînêt e. Ji kesên dizanin lê bidin, ev ciwan e. Ev ciwan bi zimanekî ji gotinan kûrtir diaxive. Ji bajarê Dirbêsiyê ye û navê wî Ehmed Xelef e. Di sala 2018 ji ber hezkirina xwe ya ji mûzîkê xwestfêrî amûra klarînetê bibe. Ya balkêş ew bû ku Ehmed mamosteyan peyda nake, serî li YouTubeê dide û birêka wê xwe fêr dike. Ji ber got kêfam gelkî ji klarînetê dihat. Mamostenî geriyam piştî klarînet anî mamoste li vir nedî. Rabû seriya internetê, seriya YouTubeê hêdî min xwe fêr kir. وقت به از پیش کتم یعنی بس نو گل کی زحمتیای هبو جبرگو ماموسته نبو که ماموسته کسان فری و آموره دکن. احمد جی خواست گاوکی باویجه و جوانان فری لخستنا و آموره بکه. نهاویش بو فربونا جوانان دست بداینا دوریان کریه. بگوتناوی ده فربونا و آموره دگه لگ زحمتی کشاندیه و ناخوازه جوانین دن دوی اکی را در باس ببینه. از در سال مهدا هارمونی دم جبرگم گلک زحمتی دی سریا یوتیوب جبرولو ات خواز بعلم از نخوازم او زحمتی هم دی نخواز از نخوازم او جیبینین جبرولو آن از در سال دم مهدا هارمونی خاده نهم دست بکری او جبرگو آلت الورب خاکیمه يعني مثلا تين وبسجلين آلتنا يعني جا حياة آلتين حياة كرن أهولو بشكي زحمتي هي النهي يعني إزدس بيت فازم جوان هرم ما دالي موسيقى ده بيتر خابيج بخن چه آلت به یا كلارينيت به یا كمان به یا چه آلتي وتريبن جدو فيتش تيفن نجرن يعني بحاولين شاب إنه بعلم جدو يفن نجر احمد خلف به شێوازێکە پرۆفەسۆنەل و دەنگێکی ئیفادەکار لە ئامورا کلارینێتێ دەخە. دەنگێ ئاموراوی باڵا هەر کەسی دکشینە و گەلێکی تێ حەزکردنە. لە جوات و شاهیên گشتî jî ئەحمەد li vê amûrê dide.